ljude koji kažu da Čiča nije nikad bio u Tavankutu. Ali naravno nisu u pravu, jer Čiča je upravo stigao u Tavankut. Okay. Sa točkicama, predstavnik Srbije Sergej Radulović, veteran biciklističkog sporta, ovdje je već godinama, vrti pedale vrhunski, popravio bicikle inače, bavi se slikarstvom.
biciklista dolazi u Mergeš. Mergeš! Fucking Mergeš! Mergeš, what you... putevi, užitak u biciklizmu. Mali čiča na mountain bajku, tako više vidi oko sebe, teže je voziti, tako da tamo malo nabijemo snagu, bit će posle veća brzina na time trialu.